Evo, pošto će neko vjerojatno reći da je ovo fake i Photoshop, ne znam ni ja šta. Dakle, ovo je uživo snimak na kameri. I taj isti snimak, evo ga ovde u daljini. Znači, nije fake. Koristi se teleobjektiv, zato može da se uhvati mesec. 400 mm objektiv. Eto. Čak i ovaj snimak sa iPhone-a nije loš. Obzirom da mi je iz ruke, znači izumiran na 6 puta. Ali ovo je ludilo. Ovo je totalno ludilo.